Sangwa ikaze kandi bakunzi ba Alex Content Films. Iyi ni yacane bagezaho content cyangwa se incamake za film zageze ku nduna benshi ku isi. Nkuko bisanzwe uyu munsi twabahitiyemo film yitwa The Fall Guy. Inkuru yayo mu buryo bwihariye. Iyi The Fall Guy ni film iruherekana ivanze n'ibikorwa bya action, urukundo n'amayobera, yibanda ku buzima bw'umugabo witwa Colt Sievers, wamenyekanye nk'umukinnyi usimbura abandi stuntman mu mashusho ya film, ariko nyuma aza kugira uruhare mu bikorwa by'ibanga byo gukurikirana abagizi ba nabi. Ibikorwa by'inkuru, Colt Sievers yari umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye mu gukora ibikorwa bitoroshe, ariko aza gukomereka bikomeye mu kazi. Nyuma yo gufata ikiruhuko asubira mu mwuga we, ariko agasanga inshuti ye magara yabuze. Agira uruhare mu iperereza, asanga harabayeho uburiganya bw'inkoramutima za Hollywood, aho batwikira ibyaha muri filime zikomeye. Yinjira mu rugamba rukomeye, agwana n'abagizi ba nabi ndetse n'abayobozi ba filime bafite imbaraga ndetse n'ibanga rikomeye. Muri uru rugendo anagerageza kongera gusubira na umukunzi we wa kera Jody Moreno, nawe ukora mu bijanye na sinema. Uko filime itezweho gukora ku bantu, ni filime itanga ubutumwa bw'ukuntu umuntu cyangwa se abantu batagomba kwirengagiza agaciro k'akazi kabo, kabone n'iyo abandi baba batarakabaha agaciro. Yerekana ukuntu ibinyobwa n'uburiganya bishobora kuba mu ruganda rwa sinema. Ifite imigwano ikomeye, ariko kandi inafite urukundo rurimo ukuri. Inkuru yayo mu buryo bwihariye, insanganyamatsiko